Abang orang Korea Selatan tapi bukan? Yeah, I'm Korea. Masa? Yeah, for real. Ah, kagak, kelihatan mukanya beda. Gue bisa jawab pertanyaan lu semua. Israel paye. Israel kang ambil tanah orang. Israel listrik je mati, belum bayar PLN. Ente gaya-gayaan nyetel-nyetel EDM, listrik belum dibayar juga, matiin kan lu sama PLN. Sampai gelap banget itu Israel. Oi. Palestine, bro, Palestine. Oh, you pernah Palestine? Iya. Yeah. Aduh, pantesan mati lampu. Salah target gue. Aduh, dimatiin kayaknya pakai roket Israel. Free Palestine, free Palestine. Bang. Hello, bro. You from Israel? Yeah, bang. Yeah. Oh. You have take a bath. Yeah. Pakai anduk ente, bang. I have a brotherhood with you. Israel, Pak ya. Yes, please. Waduh. I'm good. How about you, Batak? Fine. You live in Singapore? Singapore. Do you know Singapore? Yeah, of course. It's very good country. I never was there, but I want. Oh, come here someday. You have to go to Singapore traveling. Yes, I know. I saw by TV. It's very good watching country. Formula One here. I know. How is Israel right now? Is it good? Clean and good country. Iya, clean, very clean country benar. You live there? You walk? Walk here. You working? Working and ini apa namanya? Learning, studying. Starting. Study. What are you learning? Learning about ini apa? Fisik. Fisik. Do you know fisik gak? Newton, Einstein, like that. Gitu, bang. How is Israel right now? Fisik. Okay. Fisik. Nggak ngerti kan lu, gue pakai P. Smart. Very good. Israel, how is Israel right now? Is there any war? Sometimes yes, sometimes no. Oh, itu. You live in Haifa, Kong? No, Eilat, it's south. South. Oh, yes. Level berapa? Pedas gak? Eilat. Oh, bang. It's in the Red Sea. Oh, Red Sea. Yes. Oh, Laut Merah. Near the Egypt. Egypt. Yes. Egypt. Piramid. Close the Egypt. Yes. Pyramid is in Egypt tuh. Yes. I know. What's your name? Inian, Botak, Bartes. What's your name? What's your? Yan doang nama ente. Nah, pendek banget. Oh. Your name Yan? Yes. Yan. Oke, Yan. Mantep, Yan. Si Pak Botak. What? And your name? What is your name? My name Misakura. 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 Mantep, bang. What is it? You use what? Anduk, towel. Oh, you want to take a bath? Yeah. Cold. Oh, mau mandi, dia belum mandi, pantasan di sini boy ikan asin. Very good, bang. Israel. I want to go Israel lah someday. Is there any good señorita? Jande ada gak suruh?
No. Wih, you look like ini Yan Bartes bang, botak. Iya, where is your hair, brother? You cut your hair. I take cutter and Palete kayak gundu susu. like, Mantap. like every morning I need Shaving your ini, shaving your hair and your beard. Wah, your beard sini tengah doang nih. Nih. Ini. Why it is black and the other is white? I have before. Heeh. Now I have Iya, inti hitamnya di sini doang. This is the only black and the other is white. because girls like when I I don't have any beard nih. Do you have oil to grow beard? I have Ente banyak tuh kumisnya. I have Ente banyak bulunya bang. it. Keren. Ada. Yan. Makan I like- bang, I like makan. this. I like. Pala ente tuh. Kayak gundu susu. Cilok bang, do you know cilok? Iya, itu kayak pala ente bang. So, my English very bad, brother. No, it's okay. My English very Uh-uh. bad too. So some apa? I cannot speak in English very well. How to say it in English? I confuse. Bingung gua. It's okay. That's okay. Because I am here to practice my English. It's okay. Now you practice. No? Is it your daughter? No, this is my wife. Oh, your wife. I look young. Oh, she is look young. Look young. Only 18. Really 18? Bohong lu. I have two wives. Oh, bang. Udah lanjutin bang. You take a bath dulu. Yeah, Bang. in Israel we have two wives. No one wife. Two wife. Wah, Yes. wow tuh dikeplak pala lu. Really? Two wife. Your wife will angry. She angry. When she angry, I go to my next wife. Waduh, kalau istri tua When she merajuk, okay, I come back. balik ke rumah istri muda. Waduh, sembarangan ente. Ya, be careful you. Your wife will angry ntar. I love when she angry. I can go to my next wife. Waduh, udah tua ente puber kedua kali, secondary puber. Ada aja nih bapak-bapak. I'm kidding. Yeah, I'm kidding. Ya, Korea Halo. Selatan. Bang, Yeah. abang orang Korea Selatan tapi bukan? Yeah, I'm Korea. Masa? Yeah, for real. Kagak, kelihatan mukanya beda. Gue bisa jawab pertanyaan lu semua. Ih, masa nyambung? Udah. Nyambung bang. Buset, lu pakai VPN bang. Gue tau lo kalau parodi kehidupan. Gue pernah nonton live. Iya. Pernah nonton live lo, pernah nonton konten lo. Oh gitu. Iya, lu tahu bang. Mantep bang. Tahu dong. Masa gue Ada. tahu? Kalau gue tahu pasti bilang tahu. Iya. Parodi kehidupan. Lu YouTuber ya bang? Lu juga YouTuber kan, ngapain nanya? Agak, aku nanya. Kan gue bilang gue tahu. Jangan gue nggak tahu lu, Panjol. Oh, lu Makanya nggak tahu gue? Iya, makanya Sombong bang. Lu Astri, sumpah. gue nggak tahu bang, makanya gue tanya. Oh Iya. iya, lu YouTuber. Gue lagi live. Oh lagi live, iya gue nggak tahu, makanya gue nanya. Apaan ininya? Channelnya apaan? Coba tulis dah. Ada kasih tambah yang. Coba gue mau lihat. Oh itu. Hmm, Iya coba gue lihat, gue kagak tahu. Bukannya gue di ini nih. nggak apa-apa. Nih, emang banyak orang Korea bang. Memang pada mau ngobrol orang Korea. Enggak, kalau seandainya kalian pakai server Korea, itu bisa dibilang banyak apa ya? Lebih banyak ceweknya sih aslinya. Oh gitu, lebih banyak ceweknya. Gue dapet cowok mulu pesan gue. Ya berarti jodoh lu cowok nanti. Gue nyapa sekali nih, gue kurang kursi gaming kali dah. Entar gue beli dah. Aduh. Memang iya.
temen gue lo tau Tango nggak? Tango Wicaksono tau? Oh, yang pakai boneka ya? Nah, yang pakai boneka, gue tahu tuh. Dia pakai kursi rumah sakit kalau bikin konten. Oh gitu, iya. Masih bisa dia. Iya, tapi gue kagak pernah nggak pernah diajak ngobrol ya bro. Nggak pernah diajak ngobrol. Iya. Tapi bahasa Inggris bisa kan? Bahasa Inggris bisa lah, masa kagak? Gue jago kan, lo tahu sendiri. Lo ini ya? Apa? Kerja di laundry itu belum diplastikin tuh. Kagak nih, baju mak gue. Gue pikir lo kerja di laundry belum diplastikin. Gue habis kondangan. Iya, gue kagak tahu bang ini, bang gue subscribe pak. Asli ada. Aduh. Iya. Kok banyak kan Korea bang? Apanya? Itunya VPN, itu pakai VPN ya? Iya, gue pakai VPN. Pakai VPN Korea, tapi stabil di Korea Selatan. Pakai VPN gini. Stabil, lu pakai ini dong, pakai apa? VPN yang premium. Oh gitu. Gue pakainya inian soalnya Singapura. Tango aja kenal sama lu parodi kehidupan. Oh gitu. Kok bisa pada tahu? Gue jarang nonton YouTube kali. Lu kalau ngupload YouTube di mana memang? Ngupload YouTube di mana? Oh iya, gue di YouTube juga. Tapi gue kagak ngupload YouTube di YouTube lah. Iya, gue kagak nggak pada nongol perasaan konten-konten yang lain. Soalnya kebanyakan bikin aki kali ya, ketiban bikin aki. Bikin aki udah ngerajain pasar. Iya bang, bener. Kan ini kalau ngupload sejuta-jutaan mulu ya nonton. Jadi pasti masuk mulu tuh. Kalau yang lain kagak nongol-nongol inian gue. Ini baru kali ini gue ketemu inian juga nih. YouTuber Ome. Gue pernah sih cewek itu siapa ya namanya? Gue lupa tuh yang pakai kerudung ada. Pernah ketemu tapi gue skip gitu. Nah gue juga nggak tahu di YouTuber, taunya dari ini. Kalau pakai servernya Singapura sih kayak barang BM lo. Kenapa? Pakai servernya Singapura kayak barang BM. Kayak barang BM. iPhone, PS Store mah. PS Store mah asli kali. Emang iya. Asli. Iya, Singapura soalnya paling stabil, internet gue jelek soalnya. Kalau pakai yang lain nggak tahu. Kalau pakai Australia gue nggak dapet ininya. Yang lain nih. Australia kebanyakan rasis sih bang. Iya emang ya. Kebanyakan rasis. Apalagi lu lihat mata gue begini bang. Minimalis mata gue itu. Pasti gue digini-giniin nih. Gitu. Kagak dapet konten gue. Kalau lu kan kagak bang. Muka lu, mata lu masih agak belo dikit. Atau gue begini banget. Harus bersyukur apapun yang kita punya bro. Iya, tapi karena gue kurang ganteng kali ya, nggak dapat Korea Selatan. Tapi gue pernah dapat sih sekali cowok. Dan kenapa cowok lu bahas? Gak apa-apa itu sekali-sekali gue dapat Korea. Soalnya susah banget gak dapat kan. Korea. Akhirnya ada juga tuh mau ngobrol tuh cowok kan. Gak apa-apa lah, gue ajak ngobrol aja. Bro, gue lagi nyari cewek di sini nih. Ada di server Rumania namanya Riana, cantik. Rumania. Bisa bahasa Inggris gak? Halo. Gaya banget tuh, bisa lah. Kagak, masalahnya gue sering banget tuh kalau ke Ukraina, mana-mana AE doang bang, diajak bahasa Inggris. Ya kalau Ukraina susah, kalau misalnya tuh bangsa-bangsa negara kayak Jerman, Rumania, Swedia itu Inggrisnya di atas rata-rata. Dia levelnya di middle up lah. Tapi gue kalau ke Jerman ketemunya orang Iran mulu. Kebanyakan Iran. Iya, Iran. Tinggal di Jerman. Iya. Iran mulu gue bilang. Mukanya kan kelihatan. Apa namanya, orang Timur Tengah gitu. Abangnya orang mana? Tambayong nih orang mana? Gue mix. Mix mana? Indo-Jepang. Indo-Jepang. Beneran seriusan? Nama gue Agashi. Oh, itu dari nama Jepang. Tambayong marga ya? Iya gak sih? Tambayong tuh marga ya bukan sih? Marga mana? Marga Manado. Oh Manado. Iya soalnya banyak sih Mika Tambayong. Tambayong. Oh Jepang. Pantes emang ada muka-muka ini Kaisar. Buka Kaisar. Gue mau bilang muka-muka mesin Yamaha ntar nggak salah. Namanya siapa sih nama aslinya? Namanya sih Latif. Oh, Latif. Iya Latif bang. Nama gue. Iya kalau di TikTok nama gue Latif tulisannya. Gue di TikTok doang followernya banyak bang. Berapa followers? Di YouTube dikit banget. 50 berapa itu ya? 56.000. Lumayan lah. Uploadnya terus TikTok biar pada pindah. Bisa pindahnya.
Udah dibilangin juga tetap aja, Bang, YouTube Afe baru ditulis. Kesel kan, berhari-hari ditanya gitu mulu. YouTube-nya apa? Lah udah ditulis. Bapak gue siapa? Ah, bapak lu siapa? Bapak gue tau siapa? Mak lu nggak ngasih tahu. Bukan. Subscribe.